really sorry. It's here for Monfancheme. Shay gangsters, like really sorry. I don't know what he's trying to get from this interview, but I'm sorry, I'm out. So who the bay will be a nyami Wendy Shay, me pacho. I've suffered enough. Thank you. No. I want to give you the Ebusia eka komia yesesa o ye celebrity now ye celebrate wo Ghana hanko ade na se o ye oba e na ebusia due ye betwe osra ne abasa ye betwe nsem abo so saa eka me yesesa o ye celebrate wo Ghana ha uni private life ni nyina ene say Wendy Shay ene ko ye bra pani na Romeo e ko grant interview bi na se ne interview no e ko any questions a na Romeo ebisa no ene se ne Wendy Shay SJ question no e fa ye man bufe ma interview no kra one to us be no eno ne me saka me de eba be somo na answer na no me kai wo se eye cake center e na asomas ne em de dwumedi e bro cake center se ode boso ba ko esi ho a ode tre babunu ana se obia opese osua cake ye ene decoration bo na won so nya bibi e ma on set mi ko wano no free cake center e was 0554 640178 0554 640178 cake center able to dance so man friend no najimu enchiremu bia Upebia o friend in terms so na kontema o discount be for cake center and bema ha e too much gh e subscribe ma page me adoma so ama upload be bia onsa etimi akep ebusia se na enye nim se Wendy Shay e news ni ba ko Ghana ha no kwasem se ne ndwum de ekọ yie pa esofo mu a embrante mpeni ne kwala nyina eji Wendy Shay enwom edidi asapa na Wendy Shay eko grant interview o ye bra pani na Romeo eho a o ye ne dwumedi e Accra FM na interview nim no na Romeo eko bisa Wendy Shay say what say on any manager bullet ehye ho mpna e ma question we question na obisa Wendy Shay no kwasem say Wendy Shay ebo anyo so na bo anyo question so kra ba ne bisa na Romeo say edienti e no friend ba na studio ho say o friend so oba be interrogation bisa na brabo mu nsam ana o friend ba studio ho say na nyomo a waye new one aba bonten no eno ba say oba be promote busia say na interview no siko tititi rumor say one bullet ho asemodi eminim se watia ene me pese o kire mu ye pa na yehu no kra wom sebio o ye oba ye nim o boyfriend bia se Wendy Shay boyfriend nie na on se obeye celebrity a o nheda ni o personal life biem ase nipa ni di wachi de o ye bia ni pehwe aden na one bullet hihye ho na ye busa na u deny say only bullet anyhow. I don't know straightforward say I didn't me deny. I don't know me only minute and I say menanti my on the minute. Yan kasakwa ye answer na ye be kasa na ya nhwemu. Nhwemu a me ma ye ne kire say only bullet etwempena. But the be busa obia no only bullet ni ho. The same way na Sean dey na start here Adentina want to mean kind of what you haven't answered my question. Me na ma akoy say artist amabafo for the mumbu ade na mo yes na mo yes but obia di wa dance say waka ma me de ebu ama me say pacho yenko the next question uni bibi ye mienu ye hia ye ho in as much as I want my platform na me dey promote me nyom no sanso na me so me bring good content and that is good music intime pacho me pacho pa Wendy, me busa wa se me ba wo ye yia no en na me ntia no me say prove na me wono me nyimra na hwe na woni se me moa I mean you haven't answered the question I'm busa no you only said only me pacho bebre I think so I think just the same be there then I have to Wendy you wait me ba no like it means na ha ma umbisa me unprofessional questions say ever be am brand no because what do you mean so who approve all the baba chese me ni bullet e wo ho no only bibi sem only bibi sempo me ni bullet e wo ha ade onye bema. So why are you denying? I'm not denying, but make us simple. I don't bullet on your bema. Me and thank you very much for this interview. I think if this is the question now, would maybe two spot there, then we have to cut it. No. Like any was in the call. I'm really sorry. It's here for Monfancheme. Shay gangsters, like really sorry. I don't know what he's trying to get from this interview, but I'm sorry, I'm out. So, who the bay will be a nyami Wendy Shay, me pacho.
Wendy, suffered enough. Thank you. No, I want to give you the. I was your interview no about wanting say every no and I even more air na Romeo. Where they ask the questions na obisano where Miss Sunny na Ghana hano and ma bebre na ma bontin ya omonya virgin omo ware eye meme ya ene breaki e man virginity no mu wie na so bi anware ma no masan do ma besi ho na wo mu e bisana sana na Romeo senka Wendy Shay eye ni nua ba ana oye na ira ka question ya obisa no ye sure say anka we bisana na ade ntina as a celebrity no se oye oba na ono manager no enam a ni nyina e kwakwaye se age se ono manager da ansa na wetimi adru baby a wadu no into questions na Romeo ebisa Wendy Shay girls no air say Wendy Shay oh sorry ya wa sorry enye question na wosenka na Romeo ebisa eno no ebi kra air say we dey na Romeo ujumede na udi ye no it's questionable because send you grant interview no dey no kwase no say amfane kwam kra ebi su kra air say Wendy Shay na ka question make it ya wa ono manager air chimp na ain there bi o se obisa o say o prove of am beto abonten o prove of beto abonten ain there bi when timi anya no na wo twi mu koduru say o sorry free set ne so kra air chere say ne niamafo ekeka wabonten na Romeo epese wo hu no kra bi wo na on pese o de beba beto dwa wenum e ya adwenchira manfo e chere wo madwen e wo interview ya e course ho na interview echi no na Romeo so aba bonten e di emu nchiremu so aba Endra na me trende ewo Twitter pa me nyo bi a me use Twitter me wo ho alright but me nshada enye Twitter person ye de eja Instagram ni Facebook ni TikTok ona na ye grow tendra me wo ha na amanfo sha se so mo frem nana o trende wo Twitter me am colleague Sampa Krampo send me message nipa ne bebre na me ntimi bodi ni nyina ena ja me kohwe ya 2020 2 years ago interview a yene Wendy Shay have o fi ha no ena amanfo asakofa e trendy na yeduoduoduo mu a yekohwe no sa na ye say sa akode statement bi a o make no within the week no ena amanfo attribute to sa old interview no to sa akode ni latest issue a anase ni latest comment a wa make na obiaya mona mo sori a na mo ye interview na negative stories no mo hunu na de na bia bobo na dwen make I say me call me DM a ene insult ne de bebre na aba na ye di watem na ye say na de na the funny thing is say omo ya no mo yesa de ngina no they can't meet you in person and even do that in the first place. Omo aya no mo send a DM edi atem no sa afo no mo yanim kro mo fere yan untimi hwe yanim kro mo fere ena bia mo untimi kra so nsan magina yanim kra anni sansam hunu no nkire yan nti you see se untimi mben yan be yesa adana yesa wotena udam na o send insult o DM wo ye bema face yan na one on one no de ho no waka eno ne fe ne bema ye bema no de o hye dem a ototo ayampia o ye no eno kura nkwada nchen now eya na mo ya mo say ena Ghana de media no sorry a negative stories no ma hunu tie consumers na ne demand for sa no ma no emprempi say wo ko social media no so a obi posti bibi na positive a likes ne ekituwa bi but obi posti bibi na a bit controversial afobo say comments ni bebre likes ni so bebre na ne shares ni bebre mo kroya mo sorry mo attack bloggers mo attack presenters so mo busa questions hunu no mo so kroya na mo ba mo share na manfo anya bia na de na agi boom na ko babia ye programs na ye interview na entrepreneur bi na aba na ye kasafa business ho a enipa kakra bi na ba Facebook ebehwe ba se yakofa obi asabi ne toso obi a ne no ebusia na Romeo nchemu odi bae na wo kire se ya na ye kasa presenters no ebisa question e negativity na say
question na enye positive nkwa e na omubisa o kire se ne ye pe consumers no ne omu demand no eno e na presenters no efidi wo mu eno nti enye presenters no e na manage negative content ho anase negative questions ho de mum eye consumers no e na ye negative content anase negative questions no na ro mekura e kire se content bi ba bonte na se positive a obe na likes content bi nya eye 2 3 5 akosora ye 20 na mum de ma content bi mra na eye negative content obe ho likes e beba shares ahodo any messages bebre a e beba enu nti eye ne nipa no epe e na omudi efidi om na nye wo mo kwatena ho no omutiri mo kwene se de bia omibisa negative questions enu nti se na won so wadwen content no negative content and a public na energy home and nothing na bibia content negative content and a trend no ana say presenters no and bisa sa questions man ba bonti na e ba bonti a na ye nso ya sum na ya kire ya adwene e wo homa ye hu se ne won so wadwen esi kire e wo ensemi hu e wo ye comment section no aseme kai wo say aha aye too much gh I subscribe my page mi adoma no so ama upload bi bia won sa atimi akem ebusia e ya follow ye so e wo Facebook e too much gh macro